Барларга салам. Бүгүн мен Докума деген паркка келдим. Анталиядан. Мен бunda türlü muzey falan birinchi muzey var bunda. Shunday. Bizlar var. Selam. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Tamam. Görüşürüz. Кайдалыр бunda музей миниатюр деген болорго тийиш. Бүтүн Түркиянын болгон немедир мәшһүр биналар, уларды ошо 25 тапкырга белекелетип, бunda кайдалыр ушундай музей иштегендер эми. Картанан караган фотолор. Табар керек кай жерде экенин. Oğlum araba çaydı. Мен бірінші табайын да, шунан түшірірмін видеоға. Мынау Үзек Уран парктан, банда ең жағында Анталия Ачык Хава музейси 08-830-2030 Пазартеси күндері зиярат капалыdır. Понедельник ябык. Мындан ошол курулмалар бүтүн хейкелдер Түркиянын 25 тапкырга белекелетилген. Миниатюрлөрү окумадığınız için teşekkür ederiz. Так, бұл Аясофия туру mu? Belki tiги Зеңгер Мосит mu? İstanbul'дағы шуңа окшогон. Фронтон, по-моему, называется. Кайда барабыз? Кызык, мындай язмагандар. Күрмәйін язуларын. Бұл немекей. Сиркeci Garı İstanbul. Sirkeci. Kuleli Askeri Lisesi İstanbul. Lisey. Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa Railway Station. İstanbul. Beylerbeyi Sarayı İstanbul. Evet, hazır görünüyorlar. Esirap kararlı. Şulara oynadım bunu. Bütün ben видеоға түшірмәйм, өйдігі келіп қарарға келіп. Да, Селмие Джами Эдирне
Mescid Selmiye Edirne'de. Edirne o kayalar Türkiye'nin ortağında mı? Ortaköy Cami. Bu İstanbul'un böyle. Bu gaynımında Bizantiyski храм болған бірінші. Османлар басып алғас. Адамдар бір мәсітке. Корея музейsi қайда деген? İstanbul. Nusretiye Cami. Бұл да İstanbul'da. Mescid Nusretiye. Dolmabahçe Camii İstanbul. Dolmabahçe'nin mescidi. Bosfor'un boyunda тұрады. Вход Dolmabahçe'nin үйіне ену төлеулі. Ана mescidine bilmem. İstanbul Yılanlı Sultan. Ulu Cami Mescid Ulu Mescidi Bursa 1396 yılda tüzülген. Келіп қарады. 1396 жылы. Мұнда мендегі Анталия білім мәркәзі үйдегі балалар экскурсияға келеді. Science Center. Selam. Başka anlayın. Selam. Gerek общительный. Ярай. Ой, бетле бесейдер. Buldu, все. Gittim ben. Otur. Güle. Oh, burnum. Qara. Yere başlan. Bunda Seljuk İsa-bey Camii 1375 yıl İzmir'de tutuyor. Точно бетлидеров. İzmir. Bana бұл тағылы бұрынғырақ Mescid Mevlana Dergahi Konya 1274-сі. Бұл мавзолей екен. (1264-сі) İnce minareli medrese.
Busa birinin birtidegini birinchisi. Yashil mavzuli. Türkiye'nin yeri tarixqa büyük bay. Çünkü türlü sivilizatsiyalar bo'lgan. 1229 yıl Sultan Han Karavansaray. Niçin degende bunda bir dengiz var. Şunun klimat şöyle evet. Nima maqsad bunda? Yaşarga büyük omaylı yerde, komfortlu yerler şunun için Elbekten türlü sivilizatsiyalar bunda yaşagan. Bu yerlerde basıp alırga tırışkan. Perslar bo'lgan, Bizantiya Persiya bek uzoq urushganlar. Bunda avtomobillar muzeyine kirdim. Şu dokuma parkında Antalya'da çıkarılgan avtomobiller çıkıyor. Polis. Eskişehir Cer Atölyeleri. Şu maşa kurtu video öyle bir Türkler yavuk giyip yürüyen kenarlarında Kupsiligi Fiat Renault Kağalın min bilmegen Mercedes var. Bilmegen markalar. Жалко oturup bulmalısın. Türkçelik anlamayın şimdi. Ne anlamam. Ya İngilizce var.
ушундай автобустар болгон. Мындай трамвайды мен Стамбулда көргөн шикелли, таксини. Шуга окшогон. Бул биринчиси. Усаклар, самолет. Шаяк. Портакал бакчасы, трен күтүпхана. Мында Эфлисун баксагы бар. Карап келип көрөт. Мен элинди поезд китапхана сыйгалардан бiri, трен китапхана бар карап. Мына шулар Эфлисун мекен? Шулардын бiri. Нисим Докума паркы. Чүнки Анталия Памуклу Докума. Тукама. Мамыктан. Мынакей тукуйдар мышыдар. Ушул орман күтүпханасы. Орман китапхана. Мына шуну аңлата экен. Сине китаптар ята. Карайм. Чобан чешмеси. Кімдір құрметіне түзілген дегенім мен түрксәді кебет аңламын шыңғысын айтып болмайын. Видишь, ямы. Мына ботаник бақса. Тезгіме жүріп сығырымды ойлағаным жоқ, болмай екен. Екі зор парк, көпкенер қараға бар бұнда. Енді ағастар екен ядмағанға. Бұл сағанға оқшаған. Күлген бұны мекелер.
havuza girmek tehlikeli ve yasaktır. Havuz, basen. Запрещено. Балықтар болар екен. Өтескен. Begonvil bahçesi. Tropik bitkiler bahçesi. Tropik өсімдіктер бақсағы. Бұлар түгіл, мына шулар. Пальмалар, финикалар, өлкелер. Mavzoley mikan? Yavrularda ko'rmadim. Kaya ve alpin bitkiler bahçesi. Kayalar tağda өсетірген. Альпийский луга. Шулайрақ Анталия таударында ағастарын кескілер. Кипаристар. Japon bahçesi. Hop. Aksalar. Oo, ne gittir ki onda. Japon baksanıza.
Dokuma park yanında tam bir park. Практически bir park mağan. Бұл ерехен. Bütün балалар бақсасынан келгендер шекілі. Жақындағы hem aylandır. Mekteplerden. Evet, biz buraya eğlenmeye geldik. Bizden de uynarga nitrga keldik şimdi. Развлекаться. Şöyle. Матур орын. Бар етмен direkt atlarga gerek. Mal yaptım. Bugün hava turuşu evet. Esile tugul, soğukta tugul.
ушундай Озон, Коньялты пляжы. Тигинден башланып. Тиги урундулар да бар анда пляждар. Анда мен сразу каядан терен. Анда мына ушулар. Мында хатын барабы. Тигинде уже кемер его. Калкан, кемер. июль шахидларына арналган месет, төзелгөн месет. Мына мотор үйлер. Азыраак көрөтөмүз бизге. Мына ушу биринчи линияда турган. Булар отель, буякта. Көбүрөөк үйлер да бар, квартира. Мына булар уже квартира. Бүгін пополнили, отрывается. Живая музыка. Был тиги компьютерден музыканттар отурганда карап келген.